ka BJP Meghalaya Pradesh State haka santrik ukalan kot ke live ai chimpachai phang scheme chongka sispa ski ka kum ka National Rural Employment Guarantee Act but mynta haka sispa arsan singi ka kum ka Fixed Bharat Guarantee for Rogar and Ajivika Mission Gramin Bill yang menjela Meghalaya Bahejungi ikan man bong news nem unang ai shibun kijing ai but bong long snem bahan ta jungi borok te kajing begini duk mentaski berfisia kalau bangi kwa ban pensyai kendet habede bat kanika antmai ka maymi habede bat kiniki ki scheme beshi om mensyai ngi shit pun ka job ka no sis pasngi te peladang shi menekini ke parlimen kala depas ka Fixed Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kaba haktin paring gamut Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ni bakadon kajing persang ban pensung thu ba ya kani ka scheme sis paski la pendono. Henry kamlong kumta umdai baka scheme sis paski kan dono Henry menta ka scheme sis paski umdai so tang sis paski tamot minyo no sis pa arpsanski. In fact kan wara ka jing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ai kani ka ya kani scheme lemba kitu job cards tamot menta kilala banyo nam ta sis pa arpsanski. But the vipet ba menchwa ya kani ka scheme lash pentrai betang nam ta kitu ki kam man shna kitu ki lynti syngkien pasrong nei hakani ka an ka batamai sure tang shna srong nei la include iki other factors su menta kalong pro developmental tamot kila menteri nam ta ki Skul kila menteri nam ta kinu ki community infrastructure ban uplift ya to ka jakan tu te kaladon gajing pen kala habe de baka funding pattern lu khanya menshwa hot ka baiting ka betang ka sarkar me nei menta namar ba kajudi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu ka jelaru ka deban dan gajing baiting kalang te namta ka Meghalaya jungi namar bani ha special category state tamo ka funding pattern ru kalong 90% ka sarkar me 4% ka sarkar jela namta ki baitiar bat ka baitre te kani ka pensyai ba kani ka scheme hi kanong ka ka ban ai chi man toy ki ba te kanu ka atem ban ong ban pinsno tho bakla hi ka de ka bam shisha ba limba jong phi kila patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngikwa ban pinsno tho ba kani ka scheme ka banwara shibun ki jiman toy ya ki pat nang songsno talagang baka ni ka scheme botang ba patmai sipan kala karteng NREGA di scheme thamai kaban warna ki bala ki bathamai no ka main objective hi ka phang hi kalong ba habangiya sa katakalti jong ka develop India la ni Fixed Bharat kani ka scheme sis ka scheme sis pa arsanski no kani ka scheme sis pa arsanski kan persang ban include lang kita ki ban yarap yaitu snong lada kani scheme ka pentrai kam hakatu snong tamot kumungi asnyo ba menchwa phi ha ba yede ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive re ha po to scheme shispa ski ka ba menchwa hane kani ka scheme ba shispa san scheme menta watershed management lu lalong inclusive angta tamot kanu snong lada ka don ka proposal ha ba yede ba ka watershed management kala pan include kani ka scheme shispa san ski but kanwara jimentoy yang itu kipat ba jong ka dosno habudi pa ka agriculture ka bawra hi jimentoy kipat ba ban persya hi tamo kalong ba fi persya kipat ba lada shispa absence ni ka wara ya ka employment guaranteed employment nam ta ki rural nam ta ki nong soksnong jingi ha to ki nong gandong lada shispa absence ni la guarantee ka wara jimentoy lada ki persya ka ta tingin ka ni syo mo kawai ka ba the people funding pattern ka barim le habe de baka material cost absent percent ka beting ka state the mentally both material and labor it has come down to 10%. In fact in a guaranteed scheme even the state's participation also is a must
10% in fact namta special category state kum kajangi 10% is kabaju ya lam haman ki scheme Itu kawan ka kencing tri. namal menshaf hindi kamdan ko monitoring mechanism mentakan niya be digital monitoring tamad habedi mensha kumangi tip ba mensha what the gibri kibam dan shoot gibla khat gidang dan kerteng ha pok job ka kidang dan gibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ke bertemai kan check lot kita tamad kanum dan shoot kanu ke loophole ke bakan dan kejing pandan kam bakla ya kani skip Hadu ano la ban monitoring ya kata. digital monitoring I think is the most effective monitoring tamad dual field sistem layar digital tamad kala detect ke system it will become easy tamad tang ki balong eligible hi kinyo but kibalong eligible kinyo hok kini ka kanum dan shoot kajing pandan kam bakla na kanung ka level silong hi ba kadon hi ka atem ban kala hele ki pat na thai ki pat no sok stong ko megala ji ki mdi shoot ki ban sa din kidi ki bring blat tip la sai ba kanu ka scheme hi kadai kajing baiting ka na ka sarkar kami bar hapo kajing alam jong menteri rang bado o Narendra Modi kapau shai mentahi bakari jungi kakil namar baki kam babha bakani sarkar NDA hapo kajing alam jong parti BJP katrai naga mentau pa kumbaga juong hi sabka vikas tamon ni penur lang kata Hadu ano kasi BJP kan. Abedi berkata ki unit jungi haman ki constituency in fact ni don ki mandal committees ni emphasize ki bakal di bandan ka kajing bodin ya kajing pentri kami ki schemes but kajuya long but ada kadon kanu kajing pendan kam bakla ni juyo kajing tep kita bangi persang ba kumno bangin ti banyak ngin wat banyak krang bangin yo ban correct iki at the right time yang parti hi ngilada biya keren ki district president suni mentangin sa like haman ki district in fact haman ki constituency khamtam ki constituency ba kani ka scheme shispa absence ki kantre kam ngin like ban panchayat pa ya kanu ka jing pansthu bakla lane ka jing bam skung thu abe de ka sing ngin like ban panchayat lamba ki mandal committees ni Kay pa ka NREGA mo sikot the system was not effective. Kamu kajing escalate kato ki all scams which came in between kadai na kada bakam dan effective monitoring menta everything will be digitalized and habaidi but ban pentre kam ya kata ka syong kajing mi jungi kam ada local level ke she seen hi baka kam kami kala don ka proposal in fact menta ngau kumanga omane Mamanta even other relevant departments also ki schemes ki badi jong other relevant departments watershed management ne forest management ru kila banwan rung lemba kan schemes ba person singa thai ngin sepet kanang mi ski thai ka nda kala trai kam ba ngin se kham so tho balada ka don kanu ka jingjuna hang ne ante naturally ki pat ba ki don ko hok bakin race ikita ki Hindi pa hindi bang senang one but habaide but kata ka bible la number pi menta kala di ka scheme ka batmai and so on kala di ka scheme batmai the everything ka batmai the habaide ba kabarin to kala skut na kumta te ka batmai ngim habaide ba kita ki bible la no everything will be known to the people with the passage of time Namabun mentas na kendang ki sendang itu asyut.